Rubrika Tižnjovnik svojo boki pošvecela financijnej situaciji u kotreše našla radiotelevizija Vojvodini. Preco je primušena odpušćic vece jak 200 zanjatih, med zihtorima i členi menšinskih redakcijoh. Našo mesta informuju o konstituovanju lokalnih parlamentoh, a na bokok ekonomiji predstavena pohostiteljna predavanja oaza u Kocure, gdje predavaju, jak varja ljudze, najsmačnjejši sladoljad. Na tih bokoh piše i o produkciji paradičoh u Đurđove. Na bokoh kulturi i prosviti zaznačene jakše našo školi pririhtuju za počatok novohoškolskog roku, a dati izvid zo Shadski upravnoho odboru Doma kulturi Ruski Kerestur. Na bokok duhovnoho života piše jak preslaveni Kirbaj Ušidze, a u rubriki Ljudze, rok i život mož prečitat dzešate predluženje feljtonu o 75 ročnici novinskovi davateljnej ustanovi Ruske slovo autora Đuri Latjaka. Rubrika Sport zaznačela počatok ješenske i peršestvenej časci sezoni u fotbalu, u ligoh gdje bavja i našo klubi, a mož prečitac i rozfarku zo s dakedišnjim fotbalerom, a teraz kuglašom Miroslavom Čakanom zozo Đurđova.